СССР культуратын туйгуна таатталуһун бачуоттаа холохтоого өрсылларга киин библиотекага үлелээбит, салайбыт Матриона Иудовна Чудинова үтүө аатын оголоро ытчаттара үйетиттилер. Ол курдук кини ологун тахарыла хүлетин сырдатар кинигени бешәттеппиттер. Ием буллана наха семей, наха чехиней, кимиха бара холубур буолар, отой хүддәк үләһит, кохун үләһит якабит, күн сыла хоруга хуак кинена аспат. Телевизорда даганы оннагыр җылыта хуак көрөн олар бат, касты җылы теңеннән толарар. Бу холубур халаячы быһытынан сүлдәк илдә билләк. Үләгә үтүе хубастактык сыганнар. Наха мандык оккуратнай. Уонна ботун саңаны сонону отой хелгил. Барытын суруна хыджар. Уонда тончонга хелгә наха яга сыганнар. Маны сәрге оголоро күнгө теңнә хиелерин атын үедитен үлеләбит библиотеката турбут сиригер ыскамыйка оңорон турурдулар. Бөһөлек килбер кинигер көстүүнү тупсарар ыскамыйкага Матриона Иудовна бир дойдулаактара теңге алтыспы жона сәргете олорон сынянан кинини ахтан санан астактарына биһиги сорукпут туулу эте диен оголоро санааларын үллехиннилер. Оңорор бар онтан хидак хыдырбытык оңорбутум. Хидак биле үтүе кене атын табыллар эбит диен өйдөгүгө. Сос согото онтан сала бар, онтан бехин эбит болар. Онтан ыл болалар. Бехи агабытын кытта Лукасы менен бехи кытта уже үс сала болот өстө, онтан аллара оголоро алта хала бар. Эки кынакка. Онтан аллара тер сенер баллар. Матриона Иудовна библиотекага биргөл үләбит жона сәргете кинини истигник ахталлар. Кини беринилә хүлетин батчага дери үтүө хулабур оңостон келбиттер. Тен туттар бу самай оччолорго будынга ден народ кайыстыбатын быстапката ден телилер этеди. Олонна би Иудовна бут бир бастакынан хакайриттен делегацияга кирен кыттыбыта болар. Онна баран келен кини бүже сөгөн мактаян канна жибитин бу коллегалар кепсен карагыллан агай сайдан агай келбиде. Бу дагына элбегатер оччолорго. Онуттан оччоттон ите 1965 жылдан ула кини халаяр кемигер библиотека ата бу эттибитти хоюска кытта билдибитеден. Бу курдук оголор истиң тапталларын, барга макталларын күнгө көрдөрбүт күндү кихилеригер анатылар. Парасковья Татаринова, Жанна Бурмистрова, Саңа күн, Таатта.